Yesu nashimwe cyane bene data nshuti z'umusaraba. Yesu nashimwe cyane abakunzi ba Kristo Yesu, abakunzi ba Holiness Philadelphia, ndabashuhuje mwese. Amahoro y'Imana abane namwe. Ni ngewe rero mumenyere ndabashikiriza ubutumwa bwiza. Uyu munsi ndabazaniye icyigisho icyigisho kivuga ngo wewe uri mu ruhe ruhande. Haleluya. Mwene data urimo uranyumviriza, wewe uri mu ruhe ruhande. Yesu Kristo nakugire neza, wewe urimo uranyumviriza, kubera ko hazagera igihe by'ukuri buri muntu azamenya uwo ariko arakorera. Wewe uri mu ruhe ruhande. Ntukumve ayo magambo barimwo baragutamika. Nta kamaro azakumarira, kandi n'ubu nta kamaro akumariye. Iby'isi nta kamaro bimaze, yamara shaka ubwami bw'Imana. Uyu munsi twasoma ijambo ry'Imana riri muri Matayo igice 25 ku murongo wa 31 tugeze kwa 33. Yesu Kristo nagire neza umuntu wari wese agiye kumviriza ubutumwa bwiza. Reka dusenge Imana hanyuma twibandanirize. Yesu Kristo naho umugisha umuntu wese agiye kumviriza ubutumwa bwiza Imana yampaye kugira ngo ndabashikirize. Reka ndabibutse ko iyi sheni ya Holiness Philadelphia ni sheni ija ko ubutumwa bwiza, inyigisho ziri holiness, inyigisho z'ukuri nk'uko Imana ibishaka. Dusenge Imana. Uwera Mana nyene icyubahiro, ndi imbere yawe Mwami Yesu, ndemeye Data kugira ngo semerere mbwira ubwoko bwawe. Ngewe ndinde kugira ngo mvuge oya Data wa twese. Ngewe ndinde kugira ngo mpagarike umugambi wawe. Ntacyo ndicyo, ndi umujakazi wawe, ndi imbere yawe, ndi munsi y'ibirenge byawe. Ndakwinginze unkoreshe nk'uko ushaka, nk'uko wantoranije Mana. Ushaka abantu bamenye ukuri ku ijambo ry'Imana. Ndakwinginze Yesu Kristo, ungire neza, undungikire umwuka wera maze anshigikire, amfashe. Haleluya. Ndirukanye imyuka mibi yose ahiri mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakweretse umuntu wari wese agiye kumviriza ijambo ryawe, umuhe umugisha, umuhe gusobanukirwa. Uri Uwiteka n'iryo zina ryawe. Ndakwinginze Yesu Kristo habwe icyubahiro. Haleluya. Urakoze Mwami Yesu, nsabye nize kubyumvishije, ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ariko umwana w'umuntu aho azozira afise ubwiza bwiwe, ari kumwe n'abamarayika biwe bose, niho azovyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza. Amahanga yose azokoranirizwa mu nyonga ziwe, nawe azobarobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene. Intama azoziherereza iburyo bwiwe, impene nazo ibumoso. Amen. Amahanga yose azokoranirizwa mu nyonga ziwe, nawe azorobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene. Haleluya. Mwene data, reka ndakubwiza ukuri, kino gihe kizashika. Kino gihe kirimo kirasohora. Igihe
umwami Yesu azicara ku ntebe yiwe y'igiciro, ku ntebe yiwe ikayangana, igihe amahanga yose azokoranizwa hamwe ahagarare imbere ya Kristo. Amahanga yose ahava akagera. Icyo gihe nta muntu azavuga ngo ngiye ndi perezida. Icyo gihe nta muntu azavuga ngo ngiyewe ngo ndi umwamikazi cyangwa ngo ndi umwami. Icyo gihe nta muntu azavuga ngo ndi pasiteri, ngo ndi bishopu. Icyo gihe nta muntu azavuga ati ngende umuririmbyi, ndi diakoni, ndi umuhanuzi. Icyo gihe ni igihe gikomeye cyane, buri muntu azaba arimwe arajugumira arindiriye urubanza bamucira. Mwene data, mbese woba ubitekerezaho? Woba utekereza ko icyo gihe kizashika kandi cegereje? Woba ubitekerezaho? Iyaba wari ubitekerezaho, uba umaze gutandukana n'izo ngeso zawe mbi. Iyaba wari uzi ko amahanga yose azakoranizwa hamwe imbere y'umwami Yesu agiye gucirirwa urubanza, uba umaze kuja kure y'ibyaha. Ariko noneho isi irimo irakugirira nabi. Isi irimo irakwiyegereza cyane. Isi urimo urayiyegereza gusumbya uko wakwiyegereza Imana. Yamara ndakwibutse ko isi n'ibiri mu isi bizarangirana n'isi. Haleluya. Mwene data uri muranyumviriza, wari ukwiye kwicara ugatekereza, mbese wewe uri muruhe ruhande? Uri muruhe ruhande? Cyangwa se uzaja muruhe ruhande? Bamwe bavuga ko ari abakristo, yamara ntago ari abakristo. Muriko muranduza izina rya Yesu Kristo iyo muri kumaricisha mu kanwa kanyu muvuga ngo Yesu nashimwe, kandi uwo Yesu uvuga atari muri wewe. Iyo ari karakureba arababara. Yamara uriko uranga ijambo rye, ari ukavuga ngo Yesu nashimwe. Uwo ni Yesu wahe uri muravuga mu gihe wamwanze. Yesu waramwanze. Ndazi ko utonda mu rushengero buri kuwa gatandatu, buri ku cyumweru. Yamara ntago uba ugiye gushaka Yesu, ahubwo hari ibintu babikujanyeyo. Ubujanywe n'amaronko yawe, ukabujanywe no gucuruza umubiri, ukabujanywe no kugwisha abakozi b'Imana. Ese mwene data, amaherezo yawe na yahe? Ko mbona wishe amatwi yawe ukanga kumvira Imana, amaherezo yawe na yahe? Erega ntago uzaguma mu isi. Wari ukwiye kubitekerezaho. Ntago uzaguma mu isi, kandi ndakwibutse ko imyaka umaze ntago ari usigaje. Icyo nakubwira cyo, wari ukwiye gushaka Yesu bigishoboka. Amahanga yose azakuranizwa hamwe, bazaba barimo barajugumira. Abapasiteri, abarepresenta, abamisiyoneri, abaririmbyi, abakristo, abaperezida, bose bazaba bari imbere ya Yesu Kristo barindiriye urubanza. Ni igihe gikomeye cyane twimirije. Icyo gihe kiri bugufi. Umwami Yesu aje guca urubanza. Yesu Kristo arazi abari kubaramukorera mu kuri, arabazi. Yesu Kristo azi abiwe. Mwene data, wewe uruwande? Ese yaba kuzi? Ni by'ukuri koko Yesu Kristo aje wojana nawe? Uri mu ruhande ruhe?
uri mu ruhande ruhe? Ihene zizaja mu bubamfu, intama zije mu buryo. Dusome ku murongo wa 33. Intama azoziherereza iburyo bwiwe, impene nazo ibumoso. Ibyo wari usanzwe ubizi. Urazi ihene ico bisobanura, uzi n'intama ico bisobanura, yamara urimo urabyirengagiza. Ihene ni babandi bazarimbuka. Mwene data, umuntu akwise ihene abavuze kuri umunyabyaha, abavuze kuri umunyabyaha. Icyo wowe uca ukora, uca wikontorora wewe ubwawe ukareba, mbese ko banyise ihene nibiki naba ndimwo ndakora bitanezereza Imana. Ese wewe uri ihene cyangwa uri intama? Ihene zaririmba mu rushengero, ihene zivuga ubutumwa, ihene zitonda mu rushengero buri ku cyumweru, buri kwa gatandatu. Ihene ziraja no mu masengesho zikaniyiriza. Ihene ariko ari ihene. Ihene zirahanura. Ihene zirahanura. Mwene data, uzi ko ihene izarimbuka. Nimuhindure izo ngeso zanyu mbi. Iyo nzira yanyu muri kumuranyuramo, iyo nzira izabarimbura. Umwungere azarobanura. Intama mwihene azarobanura. Intama azazishira iburyo, ihene ibubamfu. Mwene data, uri mu biki? Uhugiye mu biki? Ni biki biriko biragufata? Ese wabyiyambuye? Igihe kiraje cyaka nk'itanura. Abibone bose n'inkozi z'ibibi bazarimbuka, bazaba ibishingwe. Icyo nakubwira cyo, wari ukwiye kwihana ukava mu byaha. Wari ukwiye kwihana. Tugiye gusenga Imana. Imana yo mu ijuru irazi by'ukuri umukristo n'utari umukristo. Nubwo ubona urushengero rwuzuye, ntago ariko bose ari ab'Imana, harimo n'abashitani barimo. Benshi n'abashitani. Ab'Imana ni mbarwa. Ni bake. Barashobora kuba ari 2 mu bantu 1000, cyangwa bakaba ari 10 mu bantu 3,000. Mwene data, kontora ukuntu uri muragendana n'Imana. Mbega igihe gikomeye kije. Umuriro mwibuke ko uri muracanwa. Niba uri muranga Yesu Kristo, umuriro ntago uzakwanga. Ndakubwije ukuri, umuriro ntuzakwanga. Umuriro uzakwakira. Shaka ubura umukecuru, shaka ubura umusaza, shaka ube uri umusore n'umukobwa, rwose uwo muriro nturobanura ku butoni, uzakwakira. Mu gihe uzaba wanze Kristo, uwo muriro uzakwakira, uzakwemera. Umuriro ntarushwa rwose. Wakira mbese babandi banze Kristo. Mwene data, mbe wowe uzi ko Yesu Kristo yotinda gato urupfu rugacaruza? Ese ho urupfu ruje waja hehe? Waja he? Gusa nimwihane. Nimwihane mureke kuba intabarirwa. Nimwihane murazi ibyaha muri ko murakora uko bimeze. Nimwihane mwuzuye ubusambanyi, mwuzuye uburyarya, murikinisha, murihindura. Nimwihane, ngereka ndakubwire, niba uzi ko wambara iherena umenya ko nta hantu
utarijana washaka bagutamike amagambo avuga ngo Imana ireba mu mutima gusa. Ayo magambo n'amagambo yo kukuyobya, ariko nje kukubwiza ukuri ko iryo sheni wambaye utaritaye Shetani arimwe aragukurura. Shetani arimwe aragukurura neza, yakujanye utamwiyambuye. Aho wambaye Shetani mu izosi, wambaye Shetani ku matwi. Ibyo bintu mwisiga ni Shetani gusa muri isiga. Nta muntu afite ideni rya Shetani azigera aja mu bwami bw'Imana, kuko muriko murakosora Imana. Nge nzakubwiza ukuri, niwanga ukuri ubwo nta kundi nge nzaba nakoze ibyo Imana ikeneye kukuburira, kubera ko ntago ari nge mpindura abantu. Nge nkora akazi ko nahawe ko kukuburira gusa. Umwuka wera kaza muri wewe akaguhindura. Niwangira umwuka wera yakujeho n'akazi kawe, wewe ucyambara impeta ku zuru, wewe ukisiga ibintu ku munwa, wewe ucyambara utumini n'amapasuwa, wewe ukiri mu byisi, ndakubwije ukuri ijuru riri kure yawe. Ijuru riri kure yawe, wewe wambara amapataro. Mwene data uri mu nzira ngari. Shetani ni wari mwarakuyobora. Shaka uburirimba, shaka ubuhanura, kuko benshi bazagira iki? Bazabwira Yesu ngo ni wibuke ukuntu twahanura mu izina ryawe bigasohora. Nibyo mwarahanura mu izina rye, ariko ntabazi mwakoresha impano zibarimo. Ni impano zibarimo. Impano n'agakiza ntago bisa. Mukoresha impano zanyu Imana yabahaye, yamara nta gakiza mufite. Bamwe bazavuga bati Mana twarasengera abantu mu izina ryawe bagakira. Iyo ni impano ufite, ntago aragakiza, ntago aragakiza. Ayo maproduwi nayo makanta mwisiga bene data, ndakubwije ukuri, nimwava mu mibiri yanyu niho muzamenya by'ukuri uwo mwakoreye uwo ari we. Niho muzamenya by'ukuri uwo mwakoreye uwo ari we. Haleluya. Buri muntu arumva ukuri akazibira amatwi, ati wowe wari katuyobya. No problem, nta ngorane. Uvuga amagambo ukeneye, untuke, ugira iki, ariko ukuri nzakubwiza ukuri, kubera ko ari by'Imana ikeneye. Abambara utuyunguruzo, aberekana mu kwaha, ndababwiza ukuri. Shaka utandukane n'ibyo bintu. Nutatandukana nabyo, igihe wavuye mu mubiri uzarimbuka. Tugiye gusenga Imana. Buri muntu arazi ibyo ari mwarakora, buri muntu arazi ibyo mbese uko ari mwaragenda. Ndakubwije ukuri, nsubiremo, ico gisheni wambaye mu izosi uri we wambaye Shetani. Iryo herena wambaye ku matwi wambaye Shetani. Ayo marangi akuriho ku maguru no ku maboko wewe ni Shetani wishizeho. Shetani agufite uku. Yamara icyo nakubwira cyo, ni wiyambure Shetani. Nimba udashaka kumwiyambura, muzarimbukana. Bamwe murabyumva kandi muranabizi ko kwambara iherena, kwambara ibishena ari icyaha. Mwene data, nta kintu na kimuhindura ko uguma wumva ntuhina. Ugira ngo Imana izava mu ifite Bibiliya ije gukubwiriza? Izanyura mu bantu bakubwiza ukuri. Niwanga uko kuri bari ko barakubwiza, niwava mu mubiri ntuzamenye ukuri ko ariko. Abantu murafite amatwi ariko ntago mushaka kumva. Ni
ushaka kuja mu ijuru ukaba ucisiga ibyo bikanta mu mutwe, mwene data shaka uburirimba, shaka ubuhanura, ibyo byose ni impano n'agakiza ntago bisa. Uko n'ukuri ndakubwiye. Shaka ubusengera umuntu agakira, ibyo ni impano ufite ntago aragakiza. Haleluya. Nzakubwiza ukuri washaka unyange. Ibyo ipudire mwisiga, bamwe muratinya kuba abasaza kandi ari imyaka yanyu yo kuba abasaza, mugashira ibikanta mu mitwe kugira ngo muhishe izo mvi zanyu. Ndababwiza ukuri, igihe kiraje caka nkitanure. Muzarimbuka by'ukuri. Imana ishaka ngo ndababwiza ukuri, uwanga ukuri azarimbuka. Uwanga ukuri azarimbuka. Utwo tuntu muza mwisho tw'udusheni bagenda ku rushengero kuririmba, mukaja kuvuga ubutumwa, utwo twose ni shitani muri ko murishiraho. Yamara mwe ntago mushobora kubibona, nta nibyo mushobora kumenya, kubera ko shitani yagize iki? Yagize amaso yanyu, akaziba amaso yanyu. Yamara by'ukuri ngewe ndano ugenda ndabwiza ukuri, nimba mudashaka guta ico kintu mwambara muzarimbuka. Uko kuntu mwambara mukwaha kwanyu mukaherekana. Umugore, umukobwa akwiye guhisha mukwaha, reka kuza mwerekana uko kwaha kwanyu. Hariho abagabo n'abasore bareba mukwaha bakumva barashushe, bakuruwe n'uwo mubiri wanyu. Mwene data, nimba udashaka gukora ibyo Imana ikeneye, uzarimbuka. Uzarimbuka n'ukuri. Shaka umvisubiremo, shaka uburirimba, uhanura, uvuga ubutumwa, ugira iki, mbese usenga abantu bagakira, wigiriye mu by'isi rwose. Dusenga Imana. Tugiye gusenga, ikintu wishira kurakizi. Data mu izina ryawe Yesu Kristo ndagushima ndaguhimbaje. Ndagushima ukuntu wangiye neza, ndagushima ukuntu Data umpaye kurangiza rino jambo ryawe. Ndakwinginze Yesu Kristo ugirire neza umuntu ari wese agiye kumviza buno butumwa, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.